Iran masih gunakan senjata generasi lama tapi sudah bikin kota terbesar Israel terlantar. سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. به طور قطع دامنه واکنش ویرانگر رزمندگان شجاع ایرانی تمام نقاط سرزمین شما عرضلان نفیلات؟ نفیلات طبعا Pejabat senior Iran dan mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, menyatakan pada Minggu, 17 Juni 2025, malam bahwa Republik Islam Iran sejauh ini hanya menggunakan senjata generasi lama dalam menanggapi agresi Israel. Metro TV. Teheran, Angkatan Bersenjata Iran menyerukan warga Israel untuk meninggalkan negara mereka, memperingatkan bahwa wilayah itu mungkin tidak dapat dihuni dalam beberapa hari mendatang. Kantor berita Iran, IRNA melaporkan konfrontasi militer antara kedua rival regional itu terus berlanjut. Peringatan untuk Anda dalam beberapa hari mendatang, tinggalkan wilayah yang diduduki, karena, tentu saja, wilayah itu tidak akan dapat dihuni di masa mendatang. Reza Sayyad, juru bicara Angkatan Bersenjata, mengatakan setelah gelombang baru serangan Iran dimulai terhadap Israel, berlindung di bawah tanah tidak akan membawa keselamatan bagi warga Israel, ujar Sayyad, dilaporkan IRNA, seperti dikutip Anadolu, Senin 16 Juni 2025. Oleh karena itu, kami ingin menekankan, jangan biarkan rezim kriminal menggunakan Anda sebagai tameng manusia, kata Sayyad. Secara terpisah, Mohsen Rezaei, seorang komandan senior IRGC yang juga merupakan anggota Dewan Kemanfaatan Iran, mengatakan, kita mungkin mencapai titik di mana kita mengambil tindakan besar yang akan mengganggu stabilitas seluruh kawasan. Rezaei mengatakan, orang-orang bijak di Asia dan Eropa harus bertindak cepat untuk menarik negara mereka keluar dari perang ini. Jika tidak, kita tidak dapat berdiam diri dan menyaksikan keterlibatan mereka tanpa merespons. Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, pada Jumat, yang mendorong Teheran untuk melancarkan serangan balasan. Serangan dan serangan balik terus berlanjut sejak saat itu. Presiden AS Donald Trump mengatakan kedua belah pihak dapat mencapai perdamaian dan bahwa pertemuan dan seruan untuk tujuan ini sedang berlangsung. چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. به طور قطع شما عرضلان نفیلات طبعا شما عرضلان نفیلات طبعا کنید چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. به طور قطع شما عرضلان نفیلات طبعا شما عرضلان نفیلات طبعا کنید چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. به طور قطع شما عرضلان نفیلات طبعا شما عرضلان نفیلات طبعا کنید چرا که به طور قطع
در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. به طور قطع